Кыргыз кыз. Аты Риса. Кандайсыз? Салам алейкум Риса, кандай? Жакшысыз, кандайсыз? Сен өзүң каяктансың, айтып берсең? Мен Америкада келдим. Америкадан? Мен Кыргызстан 2 жыл жашайм. Бул жакта эмне кыласың? Мен Кыргыз мектептен Аңгыз мыхалимдин иштейм. Азыр бул жерде эмне кылып атасың бул жерде? Азыр жайында Мураз камптен тамак пышыруу, кутурчу, анан кыргыз кишилердин. Сен канча убакытта кыргызчаны үйрөнүп алдың? Мен 2 ай үйрөндүм. 2 айда? Ой азамат. Күн сайын 6 саат окуйм. Келечекте пландарың кандай? 3 ай Японга барам, анан кайра Америкага барам. Америка, ай азамат. And just so we switch to English so that to prove that you're from the States, okay? Okay. So can you say a little bit the same thing in a brief in English? So I'm from America. I'm Yeah. 23 years old. I work with an organization called Peace Corps. Yeah. I am teaching English here for 2 years at a local Kyrgyz school in Atbashi. And I'm planning to go to Japan for 3 months, and then I'll go to America when I'm finished. And you said you want to go to UN and work with the Yes. migrants. Yeah, I want to Great, work with great. refugees and immigrants. You know, I think you are the great inspiration for the Kyrgyz girls. Oh, you know, thank it's you. really, Actually, yeah. I wish you good luck. You know, I wish like the more young people be like you. Oh, Be çok very rahmat. inspired. Çok Men rahmat. чын таң калдым, Риса. Сени көрүпчү, мен биринчи ойлодум сен кыргыз кыз экен деп. Ай, окшош, капкара. Ай, окшош экенсиң, азаматсың.